Ule tunai chu Delhi boruak a hot khop maya India ram khopui ber New Delhi hian kumdang ang bokin classic boruak alo thlen chhole chuan ani na ngai bok khovela khopui bol hlo ber ani na chu aron tlin chhole ngar ngar ta khop maya tunlai hian an boina sa hle a mishing hrisel na ata na thalo khop boruak thiang hlim lo in atom level me kani heng thil thlen chan sang sang te hi atam khop maya motor khu wangte motor tam lutuk wangte tin bolho hal wangte a chevel state khopui nena inzom renga an thlai mura an thlai thar ro to te an akuang ro to te timai tek khang an hal na khu te tin construction ina khu asiam sang sang te baka chung zong zong ani to nak lain an diwali lo thlenga du tok main halmoi an hal le pep pep mai chu atu klok atangin hlau om chin chhiana ron pe le tangal wa mai ne sarkar hian heng chungchang a hian hek halmoi chungchang a hian diwali pol hian khapna thupek a chhuah traditional firecracker sangchi khang kha phalani lawa adang te pok kham neu neu oma tin heti hun chung hian hal thei hun chung an siam boka ni som pakwale ni som ni october daruk atanga zing daruk atanga zing dar sari tin zan lama dari atanga dar somin kara hemi ni chung chau hian hal phal na hun an siamani amaro chu zom a hlo ovak lem lo ni in alang an vai youtuber lar druv rathe pon hal moi lei su ron te ron cha lom loma amaro chu an zom du lo ka ti reng kha ron tia tuk loka nu loka an air quality chiat je kha ron mu khum le ta ni chu tiang vel bo rok chu ri a chu tiang ani awang chuan bo rok bol hlona sa wang chuan tun pathian ni khan protester toxic zet maite aronin larta hengoi zirlai te ania tin NGO pol rang sanga ron kal khom tele environmental activist te anni ni ashiat ania ani hian he Delhi boruak bol hlo lutuka hian sarkarin mo phurna la turin le he boruak ati thiang hlim na konga hian tran la turin sarkar nornan aron chechuaka India gate kongpuya nor aron huai hotani off topic kan kailok tiang he nor huai hotna he protest video ka mutira karil ro ron lang masaber chu heng nor huai hot to zinga ka mu hote titiang kan video masa kan sei ti deuh theng theng ho kha mei che ti deuh theng theng ho ang chi te mi pangen me ni mei che por se tran hlei thei long chi deuh te khang ho khan man ron hruai tan tan maya a khoya poi kan lo chen atlang ani hi ati ka re ro lo lut phat ani ale ti chuan topika lut le tiang heng thalai rol te hian helai India gate kota hian helungoi lo na hi aron lan tira kongpui an bloka traffic jam an siama darkar khatvel zet traffic jam an siama kongpui an block ani ti zon tu na hian heng mi te heng protester te thuziak ken hian sarkar le mi pui te mit ala zarmaya mitam takin he thil a heng thil zong zong aya an soi len tak le soi hlo ni ta chu an benar ken zinga mi pani vela hian langsar taka an ken chhuah zinga hian mani loka sipai ten India Armed Force tena hel an beina nasazo ka hel naxal te an beina tun thla tir maya an ka hlum tak naxal hruai tu pa matvi hitma choi moina thuziak le athalak an ken mai ba ka ama choi moina anaw chho pui nge nge ni chu India ram me puita mit la em tu ania urban naxal khopui naxal te ram noya chetla thin tlang puin nia mi puina tunan soi chu da na chuan urban naxal tin khopui chung naxal te tin emite chanchin hi hashtag ne na thedar a hlo ta le ni AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है, ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने
की जरूरत है जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को इंडिया गेट पर धरना होगा, धरना होगा। Tizon hen akzal thilvel awang hian Jawaharlal Nehru University a zirlai thanem takte an pungkhoma chumi te chuan heng protester ho thalak hi an halani heng zirlai thanem tak pungkhom te hian heng protester te che dan hi an dem tak zeta nakzal te tharum thona choi moina le anaw la anakzal te choi moina an nei chu alung oilo thak an ti le maya a thian rim thlak an tia democracy rawa hetiak ang chi extremist ideology lantina midang te shroi koi thezonga aron lanti re tharum thona ral thuam kenga che chuak te choi moina anon lanti re apoi takzetani ti in heng protester te lim hi an hal ani arban nakzal te che dan laka an lung oilo na lanti na ti in an sei nge ni tizon heng pungkhom ho hne na hian enge thleng ta Delhi a chuan traffic na satakin anti-zama darkar khat lai mai traffic anti-boya anti-dinga tichuan police ten in saseng turin voi tam antia nun phung in ti-boya har san na in siam ti in voi tam tak an not dar tumin police ho tu tenen an beya tong kamin voi tam takan sila chumi hnuwa heng ho hian an zom du lo wangin police chuan dangin barricade te hongin mit motor kaltlang tiran tuma chungte po chula sutlang luin lalon liam lui zelin police then khatte maya pepper spray te an mang nge ya hi India rama avoi khanna ni police te beile nana pepper spray man hi avoi khatna ni tin an soi nge heng an police phu tak te po hi damdoin lama hruai an ni te chuan heng police te hian tongkam tha a an chin fel thei tak si lawa chuan heng lungoilo na lan ti rau hi tharum hangin an hnot darta a an zinga mi somni pani lai chu man ani bokani heng ho laka hian thotan ni khan FIR zialu ania police station paniate zialu ani wala pakhat jok chu kartavia pat police station a ni in he police station a hian BNS section som sari palina meichhia te chunga moilo taka chetna tharum thona an the luta an ziak luta ti chuan 17 9 na tongkam moilo takle tharum tho zonga chetna ania hei meichha laka thori hei hi meichha police te laka an chet dan wang ani imelani section za som nga pangana close to wa midang te ti nat ania ti chon section za som thum pani na a sarkar na thokina dan aken ko na an ngai poi mo lo wangin an za lo wangin ani poka section za ni som ni pakhat na a public servant ten dananga an che lakna an ngai ine pan za lo wangin zani som ni pathum na a dan keng ko tu te thu an oilo awangin ani ti chon an FIR pani na zo khi Parliament Street Police Station ania BNS section zani som ni pathum na dan le thu pe keng ko tu te thu oilo na kha ani boka za som thum pani na dan lawa pui rong bol tu telaka an chet na wang ani boka ti chuan public servant te zani som ni pakhana public servant te an dodala wangin ania za som ni pani na eya ram India ram laka thu vor dar diklo en dawra chungchang te pon yang khami tharum thona chungchang thlen thei thil anga thu vor dar chungchang wang ania 126 close to mi te ti boy ani berang chu kongpui dan te mi kalna tur se lo ti boy te mi kong dang zong lo khosak te ka ti ang chi wanga shem the dakha ani bokare an laka hian thu boy sang an ziak lut nem khop mai judicial magistrate Sahil Monga chuan
heng protester som pasari tele anjinga hian meichia som pakhat lai antela chungte chu jela ni thum athon phota te chuan judicial magistrate ari daman sing chema chuan ala bang zong mi panga te chu heng ho hi zirlai te anni jela ani ni athona mi pakhat chu exam ani awangin nilai ni exam ani awangin ngai na thiam ani thongani tin heng an mi man ho hian meiche ho hian police station a police custody anom line kut thak an ni thu an soini a han ben hlak kha chu anom ve khop mai ti chuanin heng delhi ron ti pollute zual tu te chu hoina an ron ken maoist ho tu pa pakhat hitma chanchin khatoi te han soilok taila ani kha disom pariat november mani mai khan ka hlum ania ani ba ka hian midang pali te po ka hlum ani security force te da Raju district Aluri Sitharama Andhra Pradesh security force tena encounter an be na lama an ka hlum ania CPI Maoist Central Committee member le dadda karani special zonal committee secretary ani mekani hitma hi kumsom nga pakhat mi ania puvarthi khochuak ania Chhattisgarh ami Murio scheduled tribe nam ni in class 10 thleng azirani fit nga la inchis ruk vela sang ania alana berchu mawisa ani na poimo chel le ram hnuai nunchan lama gorilla operation lama achet dan thin awanga lar em ani barasat division le southern Chhattisgarh vela achena saber thinani central committee member CCM CPI Maoist hnuaya an hotupa ani thina chuan people liberation gorilla army PLGA battalion hi southern trade lam a enkol thina a minglema hian deva ti te santos ti te le vilas ti te a hriat thina ni state tam taka ani hi wanted ani meka NIA kan ti mai national investigation agency te pon unwanted ani hitma hi Maoist te chet na sang hian a enroll chekim de uvek anga ngai ania tun nai kumsom ni chevela hian a enroll chekim hle maya heng hi sahni som kuma ditenwa muna CRPF somsari paruk zet thina khata te pokhana in nam hnoi ni angai ania Darba village Chhattisgarh sahni som pathumma chet na te pokha ani hnuaya hian ngai ani hnuai tia hian ngai ania khathil pheka chora thlakani Jiram Gati Indian National Congress roi tulu khata khan bom anti pokania khathila khan India Congress roi tu te an chimi vek lo chau ani kham sangni som pasari kuma supma ambu sa mi som thum pasari zet paramilitary personnel te an thina mun apo khan ani hi akai roi tu ni ngai ani khathila wang khan crore khat zet mai alumana tan po sarkarin apuang nge ani ale khati chung khan hitma dam reng ro setin heng protester te ho hi an la awrol ania athi no po dam ti rengan tumani Khawpui NAXAL tia an lar zui ta po hi a om lo shan lovin kashia ke chuan tin soitong khan heng a aw roi tu le a por zol police nan man sang ho te po hi an mei chelam te po ati thang ania kan khove le jon chok boy ne te zong ari hi ti chuan hei police na an soidan kha an police lal an komna kan en lenga hei helai mun an protest na mun hi protest na mun tura duan ang chi kha ani lawa jantar mantar angte mitam takina lungoi lo nan lo lan tir to thina mun midang ti boy lem lawa an lo om khom to na mun thin khang ang kha ani lawa helai chu mi pui tam tak ti boy theina ania he an din chung anom chung ringot po hian ambulance le emergency motor man mo ngai tak tak te rei tak chung andang ani tin an soi that many of the ambulances and the medical people are behind them and they required the emergency movement but they did not listen and the people were also getting agitated. I saw that many of the persons were coming and talking to them and getting agitated, looking into the possible scenario of a possible scuffle and the blockade of the sea hexagon, which is a main road. So we removed them and toward the from the sea hexagon main road inside the Kartavapat
so that no traffic jam is taking place. While removing them, many of the protesters scuffled with the police, male and female both, and many of our personnel also got injured in that case. However, I request that they should never block the road and public inconvenience should not be caused. You are all requesting along with the protesters to leave the road and get it vacant. So, after that, we are also getting an input that a chili spray was used on the police personnel, sir. He is admitted to our RML hospital now. Yeah, it's true. We requested many a time. Just I said that they were blocking the road for around 1 hour. We requested them multiple times that they should not block the road. They should not block the sea hexagon, which is a main movement path. And they're looking in the evening time. It's a main movement for the people to go around and connect the area. However, when I saw that many of the ambulances and people were behind that and they were facing difficulties, they were getting agitated. So we had to remove that. By removal, they not only use the force and violence against the police personnel, but also we also first time come across that they use chili spray against the police personnel, and few of our police personnel got the spray on their face and the eyes, and they are getting treatment in the RML hospital, and we are taking legal action on that. Okay, sir. Thank you so much for coming. Thank you. Great.